gets me every time. Ата, мен 18-ге шыққанда туған күніме не берек бересің? Senin tuğan gününe daha bir yıl var. Bir yılın içinde kim var kim yok. Ben önemli. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенти эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Balamın akvalı kanday. Балаңыздын жүрөгү начар. Мен кепилдик бере албайм. Ата, мен жашабай окшойм ата. Туған күніңіз менен. Balam, esinde mi? Bayağında. Ata, tuğan günüme emne belek kılasın. Degen eleng. Tuğan günüme yüreğimdi belek kıldı. Tuğan günüm menen, balam,